أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله جراين ركادين مبين حديث رسول ما أمين ترجمة رياض الصالحين بنجي الشش نویسکار امام نووی ترجمه عبدالعزیز خطیب گره ملا احمد ملا یوسف درشوی رحم خودل مرین مو و توابه خوشکو برن عزیز الدرس ما يش بريا فدا ام گهابي سر بندك نو بحثك نو چه او دبيجي باب الامر بأداء الامانه بشه هل در حق ودا کو لازم مو امانت بفتلین بال خواه ویوا یعنی مو امانت خدا امانت رو بدته مو خیانتی امانت رو نکه بحث ما اوه دیسا وی هر جاره امام نووی آیت قرآن دست بده که چند آیت که قید دیکل وده اما معنی بدیه و دست حدیث خواه بکی دبيجة قال الله تعالى خد تعالى هولي قوت جل جلاله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها بيقمان خد تعالى أمر هواكر يكو هون إمانتان بدين أهل و يعني هون خيانة أمانة رانكي هون تشتك هود با إمانت كرن لك هوا هون و بسلامت و بك ماهي بك که مکاسی تسلیمی خواه بگی خود هول امر هوا دیگه بشبه آیت دیا قرآنه استعیذ بالله إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ما امانت سپارتی آسیمانا کرد ما عرضی پیشکشی آسیمانا کرد والعرض پیشکشی عرضه کرد والجبال چیا پیشکشی چیا کرد مگو که امانت هلگرن فابین ان یحملها او بخوا کشان گوتن یا ربی امن گاری بار امانت هلگری بار امانت بار گرانه خواه شون دا گرتن فأبين أن يحملنها وأشفقن منها جي ترصان يعني خيانات ترصان قلت أم نكوري هالجري بوري إيمانات وأم جي ترصان يعني خوف كده جوه مسألة وحملها الإنسان إنسان إيمانات هالجرد إنسان أمانات هالجرد إنه كان ظلوما جهولا إنسان جل جارب و دبه پر ظالم و پر جاهل يعني الظلم والجهالة تخل و مسئله دا تکل و مسئله دیگه اینه کان ظلوما جهولا انسان گلی ظالمه و گلی جاهله حدیثا بله حدیثا بصدو یکه گرا ریزا ریاض الصالحین حدیثا بصدو یکه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلمش أبو هريرة ها تناقل كرن خده جرازي به أوجه پیغمبر خده صح كريك و پیغمبر هوليگات آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان بله پیغمبر گوت یا علامت و اشارت منافقان ستشتن یعنی موچه یک منافقه نه منافقه یعنی خائنه نه خائنه دین دا درسته نه درسته علامت ندرسته و منافقه اول دین دا یعنی گرا دین ما اسلامه اذا حدث كذبه وقت دپیوه فراتیه نافراتیه یعنی یعنی وقت تشتغل فراتیه تشتغل راست دبیجه و اذا وعد اخلفه وقت سوز دایه سر سوز خواه ناسکنه سوز خواه دقلبه و اذا اؤتمن خانه وقت کتشتک هات امانت گرن جمعی یعنی امانت خواه دانی جمعی خانه وقت اولهی مولهات ما گفت اوها انسان معتبره اف خیانت ناکه خیانت دیگه سه علامت منافقه هنه وقت کو پیویه وراده که وقت کو وقت دایه سوز دایه سر سوزا خانه سکنه و وقت کو اولهی انسان له هاتیه
خیانت دیگه و نزلام اولهیه متفق علیه حتی بده بخاری و مسلم هردکو نقل كنا قيد كنا وفي رواية كده وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم بجو أف إلى وهجي هيا الرواية كده روجيجي بقرا ونمجي بكا وإدعوا بكو أم مسلمان مجي أف علامة منافق أبن وقت كو أف علامة برهبن بزامن أو نا إنسانك درسته نا إنسان نا مسلمان كاملة لم يعني نزل ما اعتباره منافقة بله حديثة دصادو ددوه وعن حذيفة بن اليماني رضي الله عنه حذيفة كره يمان هات نقل كره خدج رازبه قال دبيجة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر پیغمبر خدا ده تشت مراغوتن میگه که بچاوه خودید یعنی گفت دتشته بقومن ما یکی بچاوه خود حتان هودید لبله از هیویا یادما هی او در نکد یا لبله از هیویا ما اوجه در که چون گفت پیغمبر خوده خلاف نابجه حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة ثم حدثنا عن رفع الأمانة پیغمبر خودش مرا گفت یا اول یا مدیتی یعنی اشتغال یا پیغمبر خود خواهی جه و ویوی در کتی مدیتی افبی شمرا گفت أن الأمانة نزلت في جذر القلوب في جذر قلوب الرجال گو خود امانت یعنی وجدان یعنی او حسیات اولاداریه و امینیه اخستی القلب انسانی دا یعنی الفطرات الفرش که انسانی دا چه هیا امانت هیا یعنی نخواهینی یعنی یعنی رعایت امانت بکه خیانت امانت نکه او وجدان انسان دا القلب انسان دا روح انسان دا الفرش که و هاوین انسان دا هیا ثم علموا من القرآن بشت اینکه افش قرآن جی گرتن یعنی قرآن جی گو خوش امانت خو هبه شخوا خدا خز بفطرت و اف حسیات و بشت اینکه قرآن جی اف گرتن یعنی کو خیانت امانت را نکن امین بن و ثم علموا من السنه بشت اینکه سنت و پیغمبر جی اف گرتن یعنی ریکو پیغمبر خوده شتفگر پیغمبر خودش پیون شتاقالیم پیغمبر خودش اف شخوا و هیم بین افگرتن یعنی اهمیت و شخواب فطرت واضحه بی و پشت اینگهش قرآن جا اف الواش شداند و حدیث و پیغمبر خودی سر به مسئله سکنی او شویجی گرتن ثم حدثنا عن رفع الامانه پشت اینگه پیغمبر خودش مرا گو اف امینی یش حول رابه ادی انسان نامل انسان اولهیه و اولاداری و امانت يعني نفس خيانته بكنا انسان قال وجا ينام الرجل النومة فتقبض الامانة گو مثل پیغمبر خودی یعنی چو امانت رابش قلب انساناش فکر انساناش حسیات انسان چو رابه شحوله ينام الرجل النومة فتقبض الامانة من قلبه فيظل اثرها مثل اثر الوقت ها دبجه زلامك رازي مثلا بيجي شيف وقت بیا شویه رازا فتقبض الامانة من قلبه او امانتش قلبه در کد یعنی اولاداری و یعنی اهلیت و امانت و بخیانتی یش قلبه در کد او امانت شویها تلاندن فیظل اثرها مثل اثر الوقت وجا لبله اثر وی بمینه اثر وی دمینه وکه چه وکه پقپقو که امجد در الشواطئ به پخپقو کبته ولی بشکه دوارمه وکه پخپقو که شواطئ ولی اثر وی بمینه ثم ينام النومة فتقبض بشت اینکه یه شوه رازی دیسا او بچه جیجه تهلانین فيبقى أثرها مثل المجلي كجمر دحرجته على رجلك فيبقى أثرها مثل المجلي یه من اثر چه؟ نه شواطا تمام و حجکو هم بیجی پلوخک آگر سر لاشما دا
یعنی گلولی ببه سردا حركي به فنفط وجوارا ميبه فتراه منتبرا تبجي قد تجيتي دو تشتيا يعني كو اوفا كو تشتوي بابا كو كده هيا وليس فيه شيء حال أفا فالايا ديتا أو بقبقوكو شواته بشتي مدتك ولي دوارما مو بجقي أوفتي ده هيا جون أوفتي ده نامي نجي يعني ولي مو يعني بتحقي نجي أوفجي در ناكبه ولي يعني إيمانت برا نام أم أولهي أنصان رو نامينه لبله ظاهرا أو زلام أولهي موجة أفا هم ملايا أف حاجية أف صوفية أف أهل الجماعات يهوليا فلان أهل طریقت یهولیا مجقای أهل أمانت يجي لمخابن نولیا ملا نوی ملات یخوا میشه حاجیه نوی حاجیت یخوا صوفیه نوی صوفیت یخوا شیخه نوی شیخیت یخوا یعنی انسان ولی شمتن نری ظاهر دا زلام اعتباره وقت کم معامله براکل مون نری نه زلام اعتباره بله ثم أخذ حصاة فدحرجها على رجله پشت اینکه پیامبر خوده امجو شوژیکه باریک گرد و سر لینگ خدا بردا یعنی گو یوالیش امانت نزیک وی جنابه اولاداری نزیک وی جنابه یعنی شوی دور به همه لب که و ببوره فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة فيصبح الناس انسان ولی چه بنا يتبايعون يكري فروطن بحفظ بكن فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة ها یک تنه امانت خواه نینجه ولی چه به یک تنه نمین اهل اولاداری و اهل امنیت یک تنه جه همه بجه ولی چه به حتی یقالو این فی بنی فلان رجلا امینا ولی چه به حتی بجن نف فلان کسی دا امجل فلان گنده دا آن فلان قبیله دا فلان زلام و فلان انسان اهل اولهیه یه ولی چه به یعنی کم بن تلیو به اجمارتن نو فلان مملکت فلان گنده فلان قبیله دا فلان عشیره دا فلان زلام اهل اعتباره او تام هنگاری اولهیه خالی ببینی ولی کم ببن انسان امنیته حتى يقال للرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خرد من خردل من إيمان ولی چبه مونه بجه فلان کس چقاب عاقله وما أظرفه چقاب نارینه چقاب ظریفه چقاب ادبه وما أجلده چقاب قویه و چقاب قویه چقاب پالوانه بجه چقاب عاقله و چقاب افندیه ظريفة ونارينة وما أجلده چقا قوية وبالوانة حال أبا وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان هنگ مثقال هنگ گرانيا سيسكا خردل أمجي سيسكا كنجيه إيمان يعني أولهي وأولاداري القلب ويدا يتنبه يعني هر تشتي وجهه عاقله وجهه خواه ام بیشه تربیاوی ام رابی رو نشناوی ادباوی ظرافتاوی نزاکتاوی جه خواه و قوتاوی جه خواه لبله نزلام اولهیه هنگ ذره مسقال ام بیشه اولهی پراتنا ولقد اتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت لئن كان مسلما لا يردنه علي دينه وإن كان نصرانيا أو يهوديا لا يردنه علي ساعيه فأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلانا متفق عليه دبجة راوي كبي حذيفة دبجة ولقد أتى علي زمان ما زمانك درباس كر زمانك سرمدا درباس بي بله وما أبالي أيكم بايعتو ما اهمیت نداره کاس کری فروتن آلشفریش کراب که ما گل اهمیت نداره یعنی هر کس اهل اولهیه بی هر کس اهل اولاداریه بی یعنی خیانت انسان رو همو بیجه نبی حکم مسلمان بیا لئن کان مسلما حکم مسلمان بیا لا يردنه علی دینه دینداریاوی مسلمانیاوی نهشتا
خیانتی مرا بکه امانت ما ددامه یعنی تشتا ور و خیانت نو ایش خوارو ناکر چونکو مسلمان بی مسلمانیا بی نهشت او خیانت بکه و این کان نصرانیا او یهودیا هگه وطانداش یعنی رعیتا مثلا امجی فلاح یا جهوبیا معلومه نوف دولت اسلامی دا فلاح و جهوجی برای باشه دار پیغمبر خدا حتی نوحنه اگر فلاح و یا جهوبیا امجی دینداری وی نبیا مانع خاینت جوی بو خاینت بکجی لا يردنه علی ساعیه امجی والیه وی امجی آن رئیس وی یعنی او وظیفه دار مأمور دولته سرسره نهشت او خیانت بکن نویریا چونکو یعنی حق خلقش و بختاستاندن فاما اليوم لبله ایرو فما كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلانا لبله ایرو مخابن انجق همو بجا انکو معامله و کری فروتنه و داینستاندنه پاور را بگم انجق فلان کس و فلان کس را یعنی چند انسان مانن رو پاور دا اف دوره هی صحابی ساخن خوشکو برین دلال هی صحابی ساخن دوره تابعیات همو بجا هولی شبیه که بجا دوره مدا کچانه هم قیاس بکن متفقون علیه خود مش خاینا خود منکش خاینا و امنش خاینا بید و ام درست بی و اهل امانت اهل اولاداریه بی خیانت نه خلاف عشه خورا خود من محافظه بکتب دا حدیثا 203 حديث 203 وعن حذيفة وأبي هريرة رضي الله عنهما قال همش حذيفة وهمش أبو هريرة شرط که تنقل کردن خودش شرط که راضی به دبیجن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر خدا علیه الصلاة والسلام هولی گفت یجمع الله تبارک و تعالی الناس خدا تعالی یه انسان حمیال محشر دا کون بگه بجوینه محشر دا کون بگه فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة فيأتون آدم فيقوم المؤمنون مؤمن جي بنا بر محشر مؤمن جي حتى تزلف لهم الجنة ولي جنة يعني حتى جنة نزيك وببا فيأتون آدم يبچن جمع آدم بوخا آدم فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة استفتح لنا الجنة بشتي حساباتي داين يبجي يا آدم شفاع مهدر ما بك بجا رب ما بلو دريه جنة البرمة بك استفتح لنا الجنة بجا مليكة بجا مأمور رب العالمين بلو دريه جنة البرمة بك أمش في حاله خلاص بي فيقول وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم أزنا لايق في عيشما موقعي نا سبب جنهن ما أو جنهن مكري أو خطا مكري هونش جنت خاطی در خستن الناس تمش جنت ها در خستن شما جدارا قدغه جدارا یاساق مخار هون هم همیش جنت در کدی او نه اهلی قاسمه يعني بيجي يا ربي كنت دري جنات البر زورو كلمة بكا لست بصاحب ذلك أنا أهل في قاسمة اذهبوا إلى ابن إبراهيم خليل الله هرنجم كرم إبراهيم پیغمبر خليل الله أو دوست خدا خليل الله فيأتون إبراهيم بجا مؤمن بچنجم يعني أنسان مؤمن يبچنجم إبراهيم جم إبراهيم فيقول لست بصاحب ذلك أزنا أهل أن لايق بتجتمع وإن أبنع شمنا إنما كنت خليلا من وراء وأدوست خدا بهم لبله جدير و دوست خدا بميالي يعمدوا إلى موسى الذي كلمه الله تكليما هرنجم موسى أبقى خدا راستوره ديركت براش تقلي هرنجم موسى فيأتون موسى فيقول لست بصاحب ذلك بجا موسى چنجا موسى بجا أنا أهل في قاسمة أنا يعني قاي في جلما أنا قاي في عيشة بيبكم أنا حد منا اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه هرنجم عيسى أو كلمة خدا روحي خصوصية روح الله بجنه فيقول عيسى لست بصاحب ذلك عيسى جيبجا از نزلام وما نكرم ببيبينم بوظيفة مازنة فيأتون محمدا يبچن جم محمد عليه الصلاة والسلام يبچن محمد فيقوم
یه رابع و یه رابش بیا فیؤذن له و ترسل الامانت یه بجا خود ازنوی بده فيؤذن له بجا شفاعته انسانو بكش يعني ازنوي بدوين دقم در جنة البر انسانو بابا وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا أولاداري يعني إمناهي إمانات و صلاة الرحم يعني مناسبات خوش نقب أقرباء دا يكب چه ملي صراطه يكدب چه ملي دي صراطه صراط برا صراطه تنينه صراط برا صلوات بيجن كل ما جمعه برا صراطه بله يك وترسل الأمانة والرحم رب العالمين أمر الصلاة الرحمة وأولادارية بك معلمة يكو بيخ شكل انسان كده شكل تشتكي ده حتى بچنه تشتكي چونك مجرد دبه مشخص ببه حتى كو بچنه او صلاة الرحمة يعني مناسب يعني قنجي كدن الأقرباء وأولاداري فتقوماني جنبتي الصراط يمينا وشمالا يل هر دو مل برا صراط بسكنن يك المل راست يك المل چپه فيمر أولكم كالبرق يك شوي وكا بروسكي يه درباس ببه وكا بروس وده ولي درباس ببه قلت بأبي أنت وأمي وجا که حذیفه که ابو هریره گفت مگو دوی کو بوم کمه فدای تب یا رسول خوده ایو شیء کمر البرقی معنا وک بریسک چوینا وک بریسک چیه قال الم تروا كيف يمر ويرجع في طرفة عين مهو نابين وقت کو بلدی ودده بلدی ولی برقه چو مثلا حد کو تشبه خو هلنی ودینی تشبه خو بکسکسینی ولی دودچه بلدي ولي تودتش معناه أبا يعني معناه وك بروسكي وك بلدي بشن معناه أبا ثم كمر الريح وجوهن أنصان دي بينا وك بوي وك بو ببوره چو لز دچه وك بو ببوره يه ولي در باز ببن هنج وك بروسكي لز سر صراط را در باز ببن هنجي وك امجي بورينو بوي وكا فرتونه یه در باز ببن بله ثم كمر الطيري باش نجي هنج وكا امج الطير بفره وكا الطائرة امج جت بفره ولي در باز ببن واشد رجالي تجري بهم اعمالهم واشد الرجال باش نجي وكا مروفك لس ببازه وزي ببازه وكا زلامك لس ببازه ولي هنا در باز ببن تجري بهم أعمالهم وتجري بهم أعمالهم بجا چرا هولی درجه جدایه شفت فرقه چرا عمل و جهف فرقه هرچه عمل و پر و گل قنج او وکا بریسکه ین شوی کمتر وکا بای ین شوی کمتر وکا طیر که ین شوی کمتر وکا بازا زلامه که یه بچن گره عمل هر کس گره عمل خواه ونبيكم قائم على الصراط يقول ربي سلم سلم نبي هواكو محمد پیغمبر خود بخصاحاته بيجه از سر صراط بسکنم از بيجم يا ربي بسلامت يا ربي بسلامت يا ربي بسلامت انسان محافظه بكي حتى تعجز اعمال العباد ولي حتى عمل و ادين نكر بو لز بريفو ببن حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا ولي زلامك به انجق چلابکو سر دست خوری یخاب چلابکو بچن عملی بیت گل فلا يستطيع السير إلا زحفا قال وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة وجا سر هر دو آل صراط پره جنگال هنه مأمورة بأخذ من أمرت به وجا أمر وظيفة وچه و چنگالا حاجی خود أمر كري دقنا و بروب كبن و نهل أو بچن أو بكبن جهنم مأمورة بأخذ من أمرت به فمخدوش ناجن هنجي مثلا أمجي بريندار ببن أو چنگال سر و چنگالو لی بكبن يه خيزي كبكبن لاشوا و فمخدوش ناجن
حاجة مثلا اللي یه خفیف بریندار ببن و در باز ببن و مکدوسون فی النار حاجة بجل واتشن قولا دا بمن الواتشن قولا با يبكى جهنمه والذي نفس أبي هريرة بيده أبوي ذات صندوق كو رب العالمين الصندوق كو جان أبو هريرة دستويدا إن قعر جهنم ل70 خريفا كوريتيا جهنمه 70 ساله جهنمه کور و دوره جهنمه خود من محافظه بکه آگینه جهنمه رواه مسلم اف حدیثه امام مسلم نقل که روایت که خود جی راضی به بلال وده به سکن خوشگو برین دلال حتی درسی که مواده بمینن خیرو خشیه دا